wisakmed ang nagsurat tapnoy nakibinglay ti madama apag daldalanan mi nga gasawa. Ket no adapan nakabalin na, kaya't kumatlaangan amang ngagan ti opinyon mo may papan iti sitwasyon mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak man ti agsalaysay, idi saan kami paylaeng anak kalaysa kani Eric. Dua atawan mi met idin nga agayan ayat, agin nam abulan met idin manipod nagden na kami. Kastoy man, dagiti pasama. Apay, awan pa'y plano yukin ni Joan nga agkasar, Eric, anak ko. Ay na, adula amin na itakasar-kasar na lang. Eric, Amuyo mahid nga awan iti bokabularyok ti kasar-kasar. Naganon ti am-ammo ka nagkaskasar. Bongga pa ya. Hanggang kita nyo man, nagsina dapat lang. Sayang lang ti kwarta. ay na, saan ka man ngamin ang negatibo nga agpampanunot, Eric? Nasaysaya at madlaeng ano agkasar kayo kini Joan. Iti kasta, agbalin maten aligal di panagden nayo. Saan laeng aday ta? Ad apay ama bendisyonan ti relasyon nyo, ganti buklen yun to a pamilya. Ngala, tapno di yumat ko na. Bayan nyo, tasalud-sutek to ni Joan, may papaniti dahi ta abanag nanan. Sige, baka amwanda kamin tungaro. Iti kasta, makapagsagana kami mo't kinitatangyo. Itay ka pa'y apalpaliiwan, Eric. Nakaad-adayo mo't di nakaiturungan ti imatang mo. Kaslaad da na unag apampanunod nam. Apay, adda ka di parikot mo? Ha? Ay, kwa? Awan mat. Sikamat, tilamad-madlaw mo. Ibagam ano, anya day na. Anya ti amom, amangan no adda maitulong ko. Awan nga road. Sigurado nga? Uy, unay kalaki tinaya. Aywan, nakaluto ka ka din. Wan, itay pa'y Ay kat agaw ka nga road at amangan tanay. Itay pa nga kirkiraos ti tiyan ko. Mabisina ko. Sige, sumango ka nga ro din iti lamisaan. Ta isagana kon ti pangaldawan ta, Eric. Awan pa'y urnong mo aya, Eric ading ko. Ang damat basit ama nang. Abay, umutang ka. Wan kumaa, ngam amok amas kasapulam dayta. Isu nga uray saanen, syakit di pa'y ati mang pautang ken ka. Ha? Ay, uwala niya. Angam puwera angaw ading ko. Anya nga iti plano yo kini Joan. Agkasar kayo kit din Tani, makmapanan titawan. Saan kayon nga umububing ading ko? Kinapudno na manang. Saan mi pa yan napagsaritaan ka ni Joan ti may papaniti dahi ta abanag? Ay katsikan amis mo ati mangibagaken kwa na. Sika ti lalaki. Isu asika nga ro ti mangibagaken kwa na. Ang mga nuur-urayan na laang mati ibagam ading ko. O sige, tayo bagag to ka ni Joan tinagsaritaan ta, manang roda. Tanda din samet tan makatawain, manipod nagdir na kayo kun ni Eric, anak kaw. Wan tatang, Awan pa'y plano yo ayang agkasar. awan pa'y mo't nadakdakamat ni Eric may papan itiday taabanag, tatang. Ay kat kasaritam ibagam ken kwa na tagkasar kayaw. Ay kwa, mabainak mo't tatang. Alangan mo't asyakit din a babae iti mangibagbaga iti panagkasarmi. Ay na anak kaw, saan akababain ti mangibaga iti pudno amarikrik nam? Ha? Kasano ngay amamuan na akayat mo ti paikalay sa kenkwana, no di mo mat ibaga? Urayit latan nga ibaga na tatang. Angam no di na ibaga, di uray saan kami nga kaskasar. Ag-live-in kami latan Ay, sana mabalin na anak kaw. No di mo may turad nga ibaga kenkwana, nakamain kaninanang mo ti makisarita ken ni Eric. Ibaga may anas ken lang agkasar kayo ni ti kapitan na panawain. Ay ko, saan ang tatang? Siya kunti mangibagakin ni Eric.
Sigurado ka? Untatang, kasaritak to ang paman nga agawid. Eric, Apa Joan? Atay pagam? wa, anya nga iti plano. May papanitan niya. May papan ka dataan. Sikaman kiti. Nonya ti planom di iso. Anya nga tanong. No? Anya? No, agkasartan. Ay kat sika. No talaga desidido kan nga kasarta. Di sige. Kasano, ibagak nga rudan ka dagiti dadakkel ko. Katuon Ibagamon kadakwana. Tay bagak mutten kadagiti dadakkel ko. Iti kasta. Matulagan ti kasarta. Husto matket de, tapno sardengan dakmutten na salsalunsudan, may papan iti day ta abanag. Marengreng at ngaminan iti kadadamag da no kaano ti kasarta. Kumusta ngay anak ko? Apay, awan pay? Awan pa iti anyananan. Saan pa'y amasikog ni Joan? Ha? Ay, kwa. Diyak mo nang. Saan pa'y siguro Tawan mo't ibagbaga na kanyak. Ay katpaspasan nyo nga min. Iti kasta, makabukol kayo matan iti aw-awiran be. Katadan tulat ta siguro nang. Saan pa nga ita? Adan to. Iso nga rod ako na kapaspasan nyo. Tani, mapanan titawan. Manumatan titawan ni Joan. Amangan no saan ton nga agsikog no kwa. Isungarod mo't ako na danto nang. No paraburan na gamit ti Apo, di nasayaat. Dakkel na pagyamanan tayo. Hangam no awan, ay kat pasensya Kasjay lang na dyan nang. Hello, Eric. Sabihin ti ayan mo. Rabiin Adak pa dito side. Bantayan mi ti bodega. Ag-overtime kamita. Kasta ka di? Wait, umuna ka na maturog. Uray di mon ilaktiri daw. Iti kasta, saan ka amadisturbo inton sa mangputak? Anya nga oras ka aya nga agawid. Diyak may bagano anyan to nga oras. Basta ti ko na ni boss, urayan mi pa'y dagiti materialis nga deliver da diti bodega sa kamin to agawid. Urayan kan, Eric. Ay kat siga hangam no makaturturog kan. Uray umunakan to na maturog, tapno di ka mapuyatan. O sige, basta ang text when no umawag kan tulat na ano maawid kan, tapno amok no ilukat ko tiri daw. Uy, O sige, bye! Kumusta mo't nga tanjay ati manak ko? Saan mo't tan anagaw-awid dito balay? Manipod nalpas ti kasardakin ni Joan. Wan nga rod, angam amangan numakumikumla ang iti trabaho na. Isu adi na pa'y nasangot ti dagawid nanang. Sa bagay mo't kit di Tinasayaat, awagan yun to ni Eric. Iti kasta, maamuan tayo no kumusta damatan nga agasawa. Kano'y di kalman pa'y nga awagak ti atim. Ngam di namat sungsungpatan ti awag ko. Kasta aya, ay kat amangan no busy iti trabaho na Iranayo ngamin nga awagan no kas jay a lunch break da. Wano saan, jay rabi jay amuyo nakaawidan iti balay da. Sige, tawagak to inton rabi iti atim. Barang sungbatan ng tubot din ti awag ko.
John! Ah, John! Lukatan tirino ko na! John! Abaya, nagbayag mo ka lukatan tirino, ha? Atan samot lalaki. Pagpudno ka man kanya. Atan samot umay dito'y kabayaran di kawan ko. Ay, una yan, Eric. Si kalangarudan ti saan alagaw awid iti duang aldaw kan do arabi. Ngam si kapay laang matyad daganas na nga agsao iti kasta. Oo, di nakman baliktada na kasta si Kadyoan. Na, balik ka din asasawang mat, Eric. Si kalangarudan tinakabasol. Si kapay ti makaungat. Ha, di ta ka man laangan. Agsubli ka nito. Di nakmas na panawala talay. John! Di nakasarsarita. Aging gaadi ka mausawan. Maturog ka dita salas. Tadita kibagay mo. Nagalasan di kasta pampamayam kanyak nga sawam. Ay, John! John! Una yan. Mangmangan ka matlatan asiksika, Eric. Di ka pa'y agayab man. Adulamin. Apay, masapul ayang-ayaban ka. Numabisin ka, di mangan ka. Kit po tumag sa maya. Apay, masapul ayang-ayaban ka pala nga mangan. Kan mesa, uray ayaban ka, no di ka pa'y mabisin, di awan mo lang. Una yan. Kaslaawan mo't laang asawak no kastoy laang. Oo, adulamin kunak mangan. Numabisin ka, mangan ka. Numabisinak, manganak. Kas nilaang mat. As simple as that. Okay. No iso ti ko na. Di iso. Ngala, agpapudot ka nga rodo iti pagdigos ko. Taus ton malpasa ka mangan. Tanay, algawon. Ang mga no matraffic at tumanan. Diyak kaya ti maladaw iti trabaho. Okat, kumusta kayo matan ngay kanila kay mo, bes? Kumusta ti agbalin ang Mrs. Morales? Okay lang, Mat. Okay lang, mat kunam. Ngam kasla saan ka mat anaratsak? Apay, adda ka di parikot yung agasawa? Diyak amo, best. Diyak amo no maibilang aparikot ti sitwasyon mi itakin ni Eric. Apay ngamin aya, nagapa kayo ka di? Saan matkit ni? Ngam, ay, masursuro na. Masursurun ka kunam, bes. Un, best. Taapay mo't, bes. Kasano, kaslaawan mo't asawak iti aramidan ni Eric. Ni, anya ti kaya't mo asawan, bes. Ay na, masansan ti di na panagawid iti rabi, best. Saan lang ang adayta? Iso lang arudin tinabarbartet na agawid. Isupay ti adaganas na nga agatap. Pagatapan nakit din nga da kanu lalaki. Iso at talaga masursurunak iti dayjay a lalaki. Ay, oo na yan. Kastagayam ti aramid ni Eric. Kunak man no nasimpet. Ay, diyak amo, best. Kasla nasimpet mo't idi saan kami pa'y anak kasar. Ngam idi nagkasar kamin, ringwar mo't tintipod no nga ugali na. Ay, unay kan, Eric. Yurnos mo mo't adag iti sapatos mo. Mamin ano laang mo't nga iti mang yurnos, agraman medyas mo, di mo pa'y ammo mo't nga ikabil iti laundry basket. Basta nakawaralatan kita. Yurnos mo mutan na ato na eh. Among mata na bambanuga ka nagtrabaho. Ay na, saan arason day ka nabambanog? Tauray siya, nabambanugak mat. Mamin ano laang mat nga iti mangikabil iti pangikabkabilan, ngam di mo pa'y mat maaramid. Bayam dita, tausarik mo't langin ton madamdama. Uray pa'y, may mayat mat laang ano iurnos mo tapno saan anakawara. Inton intaray ti aso, siyak tumot laang manan ti pagbirukam. Alawo din. Yurnos kon ton inton maminsan. Ikagat aggaon tamangan ton. Tanay, mabisina kon. Ayan lang nga itay uniform ko. Awan mo't dito yan. Joan! Sa tino tinangiduri na may tigrin ang uniform ko. Awan mo't iti cabinet. Kita ang dita at dala ang dita dayjay takilupin ko iti kalman.
Awan nga ron. Umay mo man kita eh. Ay, unay kan. Usaram ngamin tamatama. Day tanto mga ngiwat mo ti agbirbiro. Awan nga ron. Itayak pinagbirberok. No siyak kumati ng itulin, di amok ti pagbirokak. Day taman ne. Nuulod ko madayta. Itay nakapay at tinugkawan. Ha? Kat naawan mo't itay dita. Kanyang awan asasawa mo. Ti kunam ket di. Tangiwat mo ti makaad-ado nga agbirok. Iso adi mo nakita. Oo, nakaadlo ka man ako nakon. Tinakit ti pagidultuli na ma. Imay-may samlang ngamin nagitibarok tapno nalakak ka magbirukan. Ang alas 12 magkaya man ititan nga terapi. Hindi ako matan lang pupuutan ti oras. Ay, naimas ko matan tinagpuy-puya iti YouTube. Ay, parbangunan. Ngamakawan pa ilang ni Eric. Ay, una yun na yata ako. Sa tino man nga tanti ayan na. Uray kumamat no umawag. Wano ag-text man lang kuma. Tapno amukmat no sa dino ti ayan na. Ay, tinasayaan. Awagan man. Barang sungbatan na ti awag ko. Joan! Joan! Apay ayan. Bigbigat ng pukaw kalapukaw. Ikaw anak ko, tamang anak ko. Tanay, rumarak mo't ladagos. Anya? Kasangsangpat mo lang ng rumwar ka manan? Wait, agdyutyak ita ta sana simrip ti karilibok. Isong agaw kan tamang anak ko. Tarasang, Una yan. Kaslaawan mo't asawam iti kasta nga aramid mo. Panawan kan sangpatan nakmatlatan dito'y balay. ay kat talaga akasta, tadangar mo trabaho. No kayat mo, di sikat yung trabaho, ta siyak dagtagibalay. Alakit din, iti sarmon ti pamigatak ta mga anak ko. Tanay, maladaw ako. Ay na, adalo man grabe. Nung aging kita, awan pa'y lang ni Eric. Ay, awan manan. Sigurado asaan manan nga agawid ay day. Madamaman sigurong ti inumda ka dagiti babarkada na. Ti awanan ba in alalaki. Makauma ti kasjay nga aramid na. Agbibiyag mat abaro. Kaslaawan mat asawa na iti kasjay nga aramidan na. Irwar ko man langan ti ulis kanpuan na. Taijay itong sala sa amaturong. Agraman pagsukatan na. Irwar kon. Ilak ko diritaw. Tapno saan ang makastrap dito kwarto. Barang agnakamanday dyan nga Eric. Ha? Na, itaang man ti ugali na dito ang lalaki. Isulaang manan ti mangmangan. Di pa'y agayam. Ay na, makapasulong apalaga. Kita no. Jaklatan ang katagari. Jakmat siguro pakabasulan ti panangirwar ko iti ulis ganpungan na. Agraman pagsukatan na. Inaramid ko na ang tikas dyan at noog nagaw. Ay na, nangatungod ti pray kilo ko. Uray awan agpimpin nansing. No di na amo nga accept na rin ti ang malina. Ha? Jak lakit di kaya't asyak ti umuna nga agsaw. Uray awan mo tang. Eric nga yan nakaw. Apay, saan ang nagawin? Iti rabi ay. Saan tatang? Nay, nagturukan na nga eh. Jakan mo tatang. Naturog siguro ang iti ayan dagiti babarkada na. Apay, nagapa kayaw. Saan mo tatang? Nung kanayon mat akas jintar aramidan na. Saan ang matatao dito'y balay ni Eric tatang? Saan lang ang adita? Kanayon pa'y ti pa nagbartik na. No adda parikot yaw. Pagsaritaan nyo ang nasaya, talakaw.
Di yun pabayagan. Iti kasta, saan ako maraw? Jay manugang yu, ti pangibagaan yu, iti day tatang. Tanusyak lang amay sa awan parikot kanya. Ni Eric, ti ayan ti parikot, tatang. Nasaya at mat, may kadito'y balay, Eric ading ko. Juan, intulot ko lang ting pagatang ni tata nga pang spray na kano iti anay. Pumanawak mo't ladagos. Agdardaras ka aya. Saan mo't kadi? Apaya? Damag ko akanayon kanumat ti panagbartak mo. Asino mo't tinangidanon manin kada kayo iti dayta? Saanan nga importante no asino tinangidanon kanyak. Di kayat kula ang amaamuan kat nupod no ti imbagada. Ay kat normal ah. Talaga akas tamanang. Arak is life nga ro ako nada. Wen ang bawasam kumamat kan ti agin inom. Laglagi pa maasaan kan abaro. At dan asawam ading ko. Pamilyado kan, iso apa nga asim tasardengam kumamat kan ti arak. Oo, adula amin. Eric, Iso lang arog matililiwak, lapdan takpay. Saan mo ito na mapalin amanan? Kasla at da tao iti kusina. Nalabit an Eric den Jayan. Nang kungamin akasla naglukat tigit itay ka. Mangmangan man siguro ti loko. Makaamu ka matikan. Marmarwam kan. Agasam man, tatalo nga aldaw asaan anagaw awin. Ha, kinasayakat, aging tuturo kak. No di nakasao, di jakmat kasasao. Apay, isulaang ayat ti adda karbangan na agumura. Adda mat karbanga ka. Iso tinakabasol. Alangan asyak dagpakumbaba. Di uray saan kami ngagsarsarita iti makatawan. Ha, suron kon. Agpudno ka man kanyak, Eric, anak ko. Ha? Anya ngay ko matipudno kada kayo na nang. Adda ka di parikot yung agasawa. Ha? Ni, awan mo, apaya? Awan ba't kiti? Nadamag ko lang, banda. Kaslanadlaw ko ngamin, akanayon anaunag di pampanunutam. Ha? Ay ko, banok ko lang siguro ti trabaho na nang. Amoy mo ti klase ti trabaho. Kanayon kami ang mapuyat. Awan pa yung turog ko na kwa. Ay katagin na nakamit ngamin na anak ko. Day talaunay panagin inom mo iti arak. Isardeng mo kuman. Di mo abuson ti bakim. Tano agsakit ka. Si kanto mo laang ti marigatan. Ay kat no iso ti gasak di isaw. Apay, malabdamaya. Ere, Iso lang arudon ti bisyok, labdan dagpay. Anya laangan ngay ti liwliwak no iparit timot nga uminumak. hanggang saan kumamot unay ah. Di kayat ko asawan. Numabalbalin, liklikam kumamot tan ti arak. Uray kumamot no agawid ka. Apay, di ka maasyan ijay asawam, arinabi amadandanagan, kan agur uray iti panagawid mo. Ha? Anak ko, pangaasim ka di at adumngag ka kada kami. Saan ang nasaya at di kanayo na panagbarbartag mo? No at na parikot yu kinityokan. Pagsaritaan nyo itinasayaat. Saan akas na apapapasam ti bagim? Kas na kunakon. Si kamat laeng ti agbalin ang nakakaasi no di mo ityan ti kastangar aram item. Eric, anak ko. Kanayon latan akastoy ti sitwasyon mi nga agasawa. Maumuma aktayan. Isu ano maminsan agpupupukak iti silid mi. Wenno saan pumanawak. Sakto matla ang agawid inton amok anapanen iti trabaho na. Kanayon nga agbartek. Kanayon asaan nga agawid iti rabii. Awan matmadlaw ko wenno jakmet may baga nga adda babae na. Ngamin, awan met pakailasinan nga uray maysa nga agbababae ti asawak. Kinapudno na mariribukan ak unayan.
Jak amo no anya ti aramidak. Kanayon met abagbagaan damanang kaninanang na, ngem awan met pulos dengdenggan na. Aging galaangan ditoy Miss F, ket sapay lakuma tamaiwanwanak, tuy pagayam mo, Joanne. Ken ka pagayam, Joanne. Inulit-ulit kon abinasa tuy surat mo, ngem awan met makitak aparikot. Tila ang pagsiddaawak ket ti panangibagana nga awan iti bokabularyo na ti kasar. Sigun ngamin ditoy surat mo, numabalbalin ket di nakayat nga agkasar kayo. Ngem gapo siguro tanakulitan kadagiti kapamilyana, immanugot metlaeng. Kasaritam anasayaat ti asawam. Ay aywam, di mo ngamin ung-ungtan no kasjay anabartek. Pagpudnuam, ibagam ta ibaganakin ka ti anyaman aparikot na, iti kasta ket mapagsaritaan nyo iti nasayaat. Panagkunak ket basit laeng abanag dayta, iso anas ken laeng apagsaritaan nyo. Alakastan pagayam Joanne, ket sapay lakuma tamasulbar metlaeng iti kabiitan a panawon ti pakaririribukan ti panunot mo. Agyamanak iti ingkapanangibiglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Nagkasar kami iti asawak, babaan iti panagtulag, dagiti dadakkelmi. Kayat nasawan, saan kami anaginaram. Ngem uray no kasta, naadaan kami met iti 5 nga anak. Ngem kabayatan ti panagden nami, aklonek anagbalinak nga irresponsable nga ama ken asawa. Kwartak laeng ti matmatgadak. No dumawat iti dagiti anak ko kanyak, ibagak nga awan kwartak. Arak, sugal ken babae ti nagbalin a bisyok. Idi nauma ti asawak nagabrod, ket ijay nakmetten asininaan, gapu ta nakasapulen iti sabali ijay banlasiw taaw. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi nagden na kami metten ken ni Beatrice. Kastoy man, dagiti pasama. Ano saan tapay lang dagnag dito'y Beatrice? Pudno adaanin ang balay. Ngam makita mo, napintas pay lang. Wan nga rod, old house nga madlaw anatip kerpay laang dagiti postena. Antik nga rod. Mano atawanin nga awan agnanay dito'y. Nga maging gaita, napintas pay lang. Basit laang apa naglinis kan panagurnos, mayaten apag naadan. Wana, gagtap no nabibit. Pag tinulungan dan daglinis ken agyurnos, Beatrice. Okay, tulungan nak nga rodan, tarugyan tan ti aglinis, Gabriel. Siguro, iti tunggal solid ay ti abalay, adumat dagiti maipalagip kang kaapasamak anya. Ha? Ay katwa na. Dituya ka din Makel. Iso talaga nga adu dagiti maipalagip kanya kapasama. Nang runa itubing kami pa eh. Adu dagiti kalukwan mi nga kakapsat. Sigon ka dagiti istoryam, talagaan naragsak ti kinaubing mo. Launa ya. Ngam siyempre, mas nalagsagsa kita. Ngamin, makapagdin natamot laengan. Sana kasi ti sigod nga iti hotel laeng nga kitkita ta. Banag apagyamanak unay. Kamaudyanan na, nawayatan ang mga ramid iti kay kayat ta, Gabriel. Una, kat ikarik adikan tupulos baybayan, Beatrice. Ayaten, kan ipatag ka iti nalablabas pa'y ngam iti palang ipatag ko iti bagi. Agyamanak, Gabriel. Ha, apay ngay. Kasla maulawak Anya, apa yan? Anya ti marikringnam? Diyan mo, kalaat matlatan amarik naktipan nakaulaw ko. Agri ko si panakita kat... Beatrice! Beatrice!
Nabagyan niyo ka di pasyente, sir. Ha? Ay ko. Uuwan, doktor. Isyak tinang itarayin ko na dito ospital. Kumusta ang di pasyente? Anya tinapasama kin ko na, doktor. Panagkunak, kat nabayagan amarikrik na na ito. Isu na lang tadila yung pagbaga. Ha? Ne. Anya ti kaya Diyos awan, doktor. At na nagsen asakit ti pasyente, sir. Anya nga iti sakit na, doktor. Kanser. Anya? Saan? Saan na po na ito, doktor? Padasan may aramidan ti kabalan mi, mister. Tapno masilpuan pa iti biyag na. Ngam ipagpakaunakon, sir. Masapul anak kasagana kayo. Iti mabalin ang mapasamak ken kuana. Agura na ka di, Gabriel. Apay, di mo yung pagpagati may papanitirik-rik na ang Beatrice. Apay. Jak nga minakayat ti agbaling apabigat kang ka, Gabriel. Pabigat. Iti ka ano man, saan ka nagbalin a pabigat kanyak, Beatrice? Amom dahil sa, iti unos ti panagbiag ko, puro bidot kan kamali. Si kalangan ti amok a husto. Ngaman yan, amyan ta panawan nakmatlaang gayam. Panagkunak, kat saan pa'y anala daw ti amin para kang ka, Gabriel. Anya tigat mo sa kawain, Beatrice? Panawan ba't siguro tapno ornosam ti biyag mo. Anya? Dumawat ka, iti pamakawan, iti asawam. Kastabatan ka dagiti anak mo. Iti kasta, agbalin anatalina ay iti panagbiag mo. Beatrice? Marignak ti inutan a panagkapsot ko. Amok nga iti saan nga agbayag. Pumanaw akon iti daytoy abiyag. Laglagi bam kuma nga ay ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Kat kitawag nga ornosum kumamatang ti biyag mo, Gabriel. Beatrice? Beatrice! Beatrice! Okay lang kadiken ka, adituya kon nga agnaat, Gabriel? Wen ko naklang aruden. Awan ti dadto mga agnanag ditoy. Siyak lang. Isu nga okay lang agnag kamutin ditoy. Itikas na. At dawat kadwa ka. Ha? Talaga ka niya, Gabriel? Ha? Oh, Ante Feli. At da kayo magkaan dito balay. Anya tan aramidin nyo dito, Ante. Sino man ang data babae, ha, Gabriel? Hello, auntie. Siyak gayam ni... Sana si Katisal sa lubsudag. Ha? Ante Feli, pang-aasiyo. Saan kayo kumahod nga giskandalo dito eh? Ha? Tasyak pa kiden, kisuruam. Awang kidi babain mo, Inaramid mo meten a hotel tidaan a balay. Gabriel? Okay lang, Jane. Di gagdanag. Tasyak ti makamukin Ante Feli. Ha? Siyak ti makaamo asasawang mat. Nagalas at talaga ti ugalim si ka, Gabriel. Unay kay lagi tinayanti. Awan mo tagnanag ditoy. Ken maysa, siyak mo taglinlinis ken mga asikaso ditoy. Isu nga adda nga rod karbengak nga agnayad ditoy, anti. Gaputada karbengam nga agnaad.
Adamutan, karbangam amang iyawid iti kumkumpurmi a babae. Kasta ka di ti kayat mo asawan, Gabriel? Ante, pangaasiyo ka di. Tadida kong pakibiyangan pa'y. Biyag ko da ito'y. Amok tar aramida. Ha? Aginggat ka ano akasta ka, Gabriel? Talagan samot ana ito lang munti kinababae rom. Ha? Makamu ka man langay. Talaga natangkan ti ulaw. Nagbanglumat ng tilot-lutom, Gabriel? Siyempre special da ita. Ha? Kasano kumamat ang nagbalin nga specialty dinangdang, aber? Katuan. Di mo tagtag ipasitan tinatang. Tanasustansya da ita para iti pagi tayo. Mangan ka iti aduan natin. Iti kasta, saan kang hagsakit? Ay, wow! Anya ka, doktor? Amom, nasay-saya atin tinasapsapa. Ngam tiyag babawi kanto iti uti na. Sa bagay, at damat kit di puntom iti dayta na ibagam, Gabriel. Mala, sumango ka niti lamisaan. Tagkitan tanamangan, Jane. Manong aldaw na di ka matagtagariya. Kung kaslawan gagaray gayam. Abay, at ka di parikot, Jane. Ay, at ako may bagakyan ka, Gabriel. Anya dayta? Sakbay ngay bagak. Kaya't kung ay karim adi ka agong ungat, wano gumurgura kanyak, wan? Depende Gabriel, sa anak akas iti pampanunutam. Ha? Ne. Anya di ka mo asawan, Jane. At sakit ko, Gabriel. Anya? Sigon iti doktor ko, mabalin pa'y matkano ang maagasan, nga madanaganak. Ngamin, kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Panagriknak, kasla ko markaro, matan ako markaro ti marikriknak. Apay nga itamlahan nga ibaga kanyak, Jane. Sorry, Gabriel. Nagbutangak ngamin. Nagbutangak nga amang ano panawan nak, numaamwam ti may papan iti sakit ko. Kasta ka di ti panagkitam kanyak. Tsaka mo, ngamsigon ka dagiti istoryam, iso ti makitkita ken ka, Gabriel. Jane, saan ako nakasitisigod? Nabayagan na nagbalbariwak. Sapay la ko mga rod, nakastangag paiso, Gabriel. Amo ka di akong mabalinabaliwan pa'y dagiti napasamakan. Ngam panagnakakan ka, akabailak dagbaliw, kan mga barwanan. Kang runahan iti amin, di kan tupulos isukat kan panawan. Dayta kumati kanayo na laglagi pa, Jane. Gabriel, Di kagdanag, tatulungan kang agbagas. Di karik nga iwanan kakinggat kabailak. Di ka mapukawan iti namnama. Patip ka rin ti pakinakam mo. Amok nga agimbag kapay, Jane. At nakakon, Jane! Sa dinutan mo! Yuhu! Jane! Jane! Ne, sa dinong ay nga tatsayan ni Jane. Awan mo ti Jerwar. Awan mo ti Saras. Kan awan mo ti Jabosina. Abangan na day ti silit mi. Kita agman. Ne, at nagchat iti messenger ko. Nagsasarunungat. Kita agman ba? Ne mo Jane. Basag. Pasensya kan. Nojak na ibaga da ito iti personal. Panagriknak ngamin. Kat talaga nga ininutan ti panagkapsot ko. Jak kayat adumteng to ti aldaw nga agbalinak apabigat ken ka.
Naragsaka kadagiti aldaw ang nagkaduanda. Nga mas naragragsaka no urno sumeten tibiyag mo. Saan laeng aparaken ka, no di ket para iti pamilyam. Saan pa'y analadaw ti amin, Gabriel. Agbalbaliw kan, ket subliam dagiti anak mo. Agyamanak iti panagayat, ken pamateg nga impaay mo, kabayatan ti panagdenata. Jane. Ha? No kasta? Pinanawan ako ni Jane. Una yan. Una yan, tigas to'y agasat ko. Una yan, Diyos ko. Nukasta, pinanawan na ka ni Jane ka, anakan? Wananti. Pinanawan akon. Imbati nakakasmutlahan kadagiti imo na babae ti biyag ko. Nalabit anak kami risan ni Jane. Isa pinanawan na kan, kaanakan. Nalapit akastante. Nabanugmat siguron. Akasmutlahan kadagiti imo una ang nakarelasyon ko. Ay kat talaga akas tatibiyag kaanakan. At dadagiti pumanaw, at damot dagiti sumangbay. Angam saan na akayat asawan, amapukawan kamuteng itinamnama. Ante, Apay, di mo mapanunot. tiyan yan di. Adun agundaway ti sinayang mo. Kinaputno na. Diyakon amuno kasanuak manen amang rugi, ante. Gabriel, anak, saan pa'y analadaw ti amin? Agbalbaliw kan. Agbalin ko ma-eleksyon kan kadagiti naglabasam. Panawon mo't siguron, tapno urnusam ti pamilya. Nagpintas mat dito yan, Gabriel. Kastoy ti kayat ko. Naulimat. Nagmayat siguro ti agnay dito yan niya. Katuan. Di mo din pakakan ka dito itang ngagnaid. Mala, oh my God, tao mo nagtati-taunag. Ituro ka man iti mansyon na pag naidanta. Okay. Kunak man magbalbaliw kan, Gabriel. Sino ti? Ante Feli, talaga mo dito yung iikit ko. Siyaksa mo tisip-siputan na. Ay na, makapasurong. Nakita na kami manan kini Vilma. Vilma, umunakan dito ulag ha. Wan, at iti susi, makamu ka namang luhat. Kasaritak labit ti ikit ko. Okay. Sumaruno ka adagos, Wan? Wan, Hoy, Gabriel. Mariing ka man iti kinapudnaw. Kasta ka kadilatan, ha? Ante Feli, pangasiw. Di kay kumamot agis skandalo dito eh. Anya nga agiskandalo asasawa, Mike. Ha? Awang kay di babain mo, ah? Ante, Apa yan, Gabriel? Anya ti aramidam iti biyag mau, ha? ante, ay ayatek ni Vilma. Kat awan makalapod iti panaginayat mi. Naragsaka kan ko na. Kat kastamot ni Vilma kanya. Ha? Naragsak kunam. Namin anon adaras anang kuday ta manipod kang ka, Gabriel. Ngam iti udi na, panawan da kan tumulang. Saan ante? Amok asan nga aramidin ni Vilma tayo da kanya. Kas nakita yung nasalun at ni Vilma. Isungawan nga rudrason tapno panawan na. Tangay awan mo lang ti dengdenggem apang magbaga kang ka. Awan nga rudan mabalinak. Makaamukan at talaga iti biyag mau. Kano adan to dakis a mapasamak kang ka. Saan da kamin to apagpapasulan. Day tati tandanam, Gabriel.
Oh, nag-iimasen. Red horse ko naman. Ay nahos tumot daytan a Gabriel. Oh, Inaldaw mo't lakit din nga umin-inom ka. relax ka kadilaan, Vilma. Amo mo tada ito lang timang parparag sa kanya. Unang idandanag ko laang matisalon at mo. Saan mo't nga idaw dawat? Ang amangan no makaala ka pa'y iti sakit gapo iti inaldaw a panagin inom mo iti ara. Sakit ko nam? Saan ka mabuting, Vilma? No talaga gasat ko tiag sakit. Daklunan tayon. Gabriel, Nan, mangtid ka man kiti iti igatang ko pa'y darak tanay. Naibusan tin inumag. ang Gabriel. Di ka katiag danag, ta maudin da ito'y. Maudin da ito'y. Pasatan tumutin mangan. Nalan, mangtid ka niti igatang ko bakit? Ay, unay kan. Ala, mabiit lang ang tamangala ak iti wallet ko. Oh, ato. Day takat di kayat ko kan ka, Vilma. Talaga ama pang namnamahan ka. Talaga jak nagbidot iti parang pili. Kan panang iyawit ko kan ka dito'y balay. Anay ko! Anay ko! Ni, apa yan, Gabriel? Agan ano ka? Gusto ko na sakit din dyan ko. Diyan ang pano sa dino, banda. Parang rik-rak na sakit tintero bagay. Anay ko! Daytan ti bagbagakan ka, Gabriel. Saanan anormal ti kas na amarikrik na mo. Tinasayaat, agpulis ka ta itaray ka laangin iti ospital. Saan? Diyan kaya? Ang Gabriel. May katmat lang ganito eh. Ikan naman kiti tinapudot at anong ta iso tinumag. Kan ikan na kiti pinreliever. Iso ti tumarag. Alahan! Agawaam! Kat, kumustan ti tiyan mo, Gabriel? Ay, kat mayata na. Mayat ita. Ngam di mo amo no kaanumanan nga agsakit. Mayat nga ro din. Di mo nga min ibagbaga. Tapno saan man nga agsakit. Ay, jak amukan ka, Gabriel. Talaga anatangkan ti ulong. Igatangan nakman kiti man ni Arak. Naimbaglaan nga inumaginton matamdama. Manan? Win, sana bali tamay salahan mo tapote. Eref mo, tapno nalami isto nga inumag. Kat, inton agsakit manen ti tiyan mo. Siyak manen ti marigatan. Siyak manen ti mapuyatan nga agpapudot iti danom nga inumam. Kasta ka di, ha, Gabriel? Agrekreklamo ka? Sa anak nga grek-reklamo, Gabriel. Pampanunutek laang mat ti salunat mo. Sige. Tangay di mo mat kayat ti agpa-check up. Baybayan ka man laangan. Makaamukan iti biyag mo. Uminom ka, aging gat kay kayat mo, Gabriel. No dayto hindi dosak. Gapu ka nagiti bindot ngay nararamid ko iti kalabas. Ikarigata nga aklunen, Vilma. Gabriel. Nagdakal, tinagbindutak. Nagano ti basol ko. Nagano ti nabasaktan. Nagano ti binaybayahag. No adi mon maisubli pa'y tinapalapas. Ngam mabalin ka pa'y amang rugi manan. Mga barwanan ka, Gabriel. Awanan. Nalanawan ti amin, Vilma. Ngamin, agsaksakit ako. Kan maysa, uri ka sa nupay ang kinasaya at daramidag. Amok, ajak tupulos masulnitan dagdi nagkurangan. Nagruna ka na kita naku. Agbabawi akmana. Gamnalanawan ti amin. Ala, gusto day na panagsangsanit mo. Di kang danag. Tauray anya pa'y di mapaspasama. At daak lang itisibay mo. Di kang tupulos panawan, Gabriel. Aging nga ita lumablaban akpaylaang iti sakit ko. Komplikadon, gatyak amo no aging gat kaano ti ibayag ko dito'y abiyag.
At damatan bukod a pamilya dagiti anak ko. Ammo damatan ti kasasaad ko. Ngem awan pay met imay anang sarungkar kanyak. Jak met kit dinamnamaan nga umaydak pay bisitaan. Ngamin sa anak met anag balin anasaya at nga ama kadakwada. Daytoy man ti padas ko ajak 20 malipatan. Toy pagayam mo, Gabriel. Ken ka pagayam, Gabriel. Anya ngay nga rod, ket talaga akas tatibiyag. Kanayon nga adda iti udi ti panagbabawi. Tirumbang nga ramidam ita, agkid daw ka iti pambakawan kadagiti tattao anapasaktam. Nang runa unay, dagiti anak mo. Aywanam ti salunat mo, ket no kabaalam asulnitan dagiti nagkurangam, kabayatan anapiksa kapay, aramidam. Agbalin ka a responsable kadagiti nabatbating aldaw mo ditoy lubong. Ipakitam ti panagbalbaliw mo, babaan iti aramid, saan laeng nga iti sao. Alakastan pagayam, Gabriel, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Nakapagsurat akmet tapnoy nakibinglay to'y padas ko, ket sapay lakumat tamapiliyumat nga idrama. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Leonor. Nasapa apimusay ti asawak gapu iti sakit akimpet kenkwana. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita ket may papan iti kakaisuna nga anak mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Nagsapa kayo mo na nagring nanang. Kunak no nasapa ako. Ngam nasapsapa kayo ba magayam. Wala, tadyak matan makaturog iti nakariingak anapan imisbo. Iso abimangon ako na. Pimudutin ti danong nga insaan ko. Agkaplik ha? Wan malalang. Tapno mapudutan ti buksin ko. Mabit laang nga rod takarga ak titasa. Atoy, si kanti makaam mo nga agtimpla iti kapem. Magyaman ak nanang. Pumarbangon ka kadimanen amapan ijay gardin mo, anak ko. Wan nanang. Masapa ka mapanagapuno. Apunwak man nagitimulak at arong. Tapno tuloy-tuloy ti panagbunga na. Nagmayat mo tanday taasabong anak ko. Nagpintas ti Maris na. Nagmayat nga rod nanang, nagustuak iso at mawatak kini Manang Rosie. Imulak man di taro bayan? Ayun daytan sa tay kunkunada appoint setya. Wen nanang, nalakakanukot ang mabiyag, kan nalakamadla ang kanu nga umado, kursunadak ngamin tinalabasit asabong na. Napintas ngagpaiso day tabalasang ko. Napimpintas man ng tibuya na no iyabay mo kadagiti mulam ayucin niya. Ay wen anya, iyabay kung tuman nga agpaiso. Wen at dantun pumintas ti arubayan, inton dumakkel basit dagiti imbulam. Nang runa numatrimam ton ti Eugenia. Nakunayon nanang, at dantumanan apalan ni Auntie Brenda no bilang laeng. Ayun amumot day tiyan, may samot usum kadagiti sabong. Sigurado nga apalan naman ang dagiti masetas mo no makita na. Gusto pa'y laang day ka anak ko, haginanakapay. Gani, kasta unay apudot na. Madamdaman doon. Sa labani, tabasit lang ti balbalsigat. Jadis, kita man numabalinan tay inlutok akamote tagawumon. Agmerienda tayo man tani, mabisinak man mutun. Wala nang, mabidlaan. Nukal kalpasulang anangan. Ita mabisin kayo manan. Mon nga ruda, talaga siguro akas to'y ti bumakot. Nalaka ang mabisbisinan. Dahito yan ti kamote nanang.
Nagtimpla ak matlangan iti Diyos. Ag merenda ka pa'y adarwin. Wulmat nga may nanak ko. Ituloy mo to inton madamdama day tabalbal sigam. Ag merienda ka pa'y. At da ka matgaya man lakay. Kasangsangpet mo? Wen, kasangsangpet ko launay. Ayon gayam. Imawag ni Pare Leo itay. Apay ka no? Anya timbaga na. Damdamagan na ka. Awan ka nung aming kaduadang aggapas. Ket, anya timbagam kan ko na? Imbagak ana sa pakaanapan ije garden mo. Kano ayat iba nagpagapas na. Ita ka nun. Anyat oras na ya. Agalas utsun ay iti agsapa. Mabalin samot a sumangbutak. Anya? Ang kasangsangpet mo laeng. Aginana ka pa'y mat-adarwin. Nakainanakon, bakit? Di mo ibaga amapan ka makigapas, lakay. Ay kat anya pa'y ngay. Sayang tial daw. Ken sayang matitangdan ko. Isa ang mapanak makigapas. Tay supay nga igatang tayo kadagiti masapsapol dito'y balay, bakit? Agmanok, nanang. Agmano ak nanang. Kasyan na kayo ti Diyos, anak ko. Narabyan kayo mat anagawid. Hay na, amo yung matkan ti anak yun nanang. Nagagatlaunay. Kunak nga agawid kami itay alas 5. Ngam inuray na pa'y nagsipngat sa kami nagawid. Sayang nga mo ti oras, bakit? Kita man. Isupay tinalpas ta at tinalusan itay. Basit tulang tinalusan tayo ton bigat. Sa bagay. Malaagi na na kayon, tahus tunto inton maluto ti lutlutwag asidaan tayo. Kat, anya ti ko na ni nanang. Kumusta ka nun ni tatang? Anya ka nungay ti ko na dagiti doktor. Ay, awan pa'y kanumat manang. Maamuan kano apaman arumwar ti resulta ti laboratory ni tatang. Anya ka nung amin ayatin apasamak kan ko, ana. Ay, jakman amo manang. Basta ti istorya ni nanang itay, kala at latta kanon asim makit ti ulo ni tatang. Idi kuan, maulaw kanong agsarwa. Aging gaan narik nana adi na maigaraw ti kanigit asaka kan imana. Iso nga intaray na ni ospital. Mala, agrubat lang arudan, tagkuyog tan ama pa ni ospital, ading ko. Ket, kumusta nga ni Lolo, nanang? Kaasi ti Diyos, naispalmatan iti pagkad anak ko. Iso na laeng tasaan pa'y ang makatrabaho. Di na ngamin maigaraw ti makanigit asaka kan imana. Anya ay kano ti sakit ni Lolo? Ay, jakman mo. Mild stroke laeng matimbaga ti doktor anang tamingkan ko, ana. Ado nga rutim bawal ti doktor akanan na. Ay talaga nga adua anak ko. Ado pa'y ti agas at tumarin na. Mapanak tuman iti balay dahin ton malam. Mapan ko pa siya rin ni Lolo. Ay sigurado ang maragsakan dayjay no makita na ka anak ko. Naimbaglaangan Tanay itari adagos ni Lolo ay di ospital. Tano saan? Ang mga no at danda ka sa napasamak ni Lolo. Ay, nga rod. Dakala pagyamanan tayo iti Diyos. Tayo nispal na ni Lolong iti pagkat anak ko. At dakamot gayam, Darwin na po. O Lola, kumay ko kumakasarsarita ni Lolo. Ngum nakaturog mo Nga rod. Riingan ta kuma. Ngam karidredap na laang mat ngamen. Saan ang nakaturturog iti rabi tanaut-ut ka no tisaka na. Lola, apay nga kasalalimtig mo dagiti saka na. Tiyak manam mo, apo. Imbal mo't nga rodan, manipod inyawid mi dito'y balay. Ay sus, amangan mo't no sa bala sakit ni Lolo, Lola. Ha? Anyang atano'y subliyo iti doktor. Iti kasta, maamuan tayo. No apay nga imbal mo't dagiti saka na. Ibagbagak mo't, dumdi na kanu kayat ti agsubli iti ospital. Sana balay, dagim bagtumulaang kano. Ay, ipadas mo man kit di nga aluko yan, apo. Barang sikat idenggan na. Sige, Lola. Kasaritak to ni Lolo apaman nga subliak.
Sa dinumanan ti papanaman ako. Ay kat mapanak man ni Garden ananang. Anya, kasangsangpot mo lang ang anapan nagbunag iti irit. Ita, mapan ka manan ijay garden. Ang ginanakamot sapay nagpudot ti panawan. Ay na, mamaminsan dun ti panaginanak nanang. Masapol ngamin amalpas ko abumpahan dagiti mulak akamatis ita. Tani, panagbuburas manen iti tarong inton bigat. Sigurado adyak tumanin masang abumbahan dagiti kamatis no kwa. Wen ahagam sobramot tanday tapa nagtrabaho man ako. Di mo kumabot abuswan ti bakim. Panunutom kumabot ti salunat mo. Wen ka dinanang. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Takabaulak ti baging. Janice! Balasan ko! Janice! Oh, apay ka din, nanang. Ni Darwin! Nakita na ka no anak at asay ijay garden. Kat intaray na ijay ospital. Anya? Darwin! Darwin, asawak! Apay nga ibati na kami, kasano kami payag kadagitidwa nga anak. Kasano kami payitan, Darwin? Janice, balasan mo. Ala, di ka nagsangit. Pagkalmaan lang ko patib karam ko mati pakinakam mo. Balasan ko. Janice, balasan ko. Pangaasim ka di atamangan kabutan. Awan pa'y impaunog mo apulos. Manipod na yawit ti bangkay ni Darwin dito'y balay. Sa anak ama bisin, nanang. Angam, Janice. Panawan dakpay lang kuma dito'y silid mi, nanang. Kaya't ko tiyag may sa pangaasiyo. Sige. Sika nga ro ti makaam mo. Balasang ko. Janice, balasan ko. Lukat ang tiridaw. At daawit ko alugaw. Kanang tapno at damat kargati tiyan mo. Janice, balasan ko. Nakakaasim at timanukan ko. Barik na tinalaos aladingit na. Gapu iti saan ang napagpakadaan nga ipapanaw ti anak ko. Diyos ko, italakon kan ka ti amin. Di mo kumagaywayan ni Janice. Patib karang kumati pakinakam na. Ikam kumaitikirat ti pakinakam na. Amang sarangat iti panubok ang pagdaldalanan na ita. Pangaasim, Diyos ko. Oo na yan, tikas kaya napasama kini Darwin, bakit? Ay, wan nga ron lakay. Nagsapa matlakit din asinubli ti Diyos timpabulod na abiyagin ni Darwin. Ubin pa'y kay apo ko ta. Oo nga ron saan lang ka na ita? Babasit pa'y nagitidwang anak na. Day takit nga ron. Kasi damot tawanan madakalan da nga ama. Naku namon, bakit? Unay mo laki din ngagpaswaya, tigasan. Anya ngay nga roon. Talaga siguro ngaging galaangan ijay tibiyag ti apo ko ta. Nalabit analpas na matan ti misyon na dito'y rabaw ti daga.
Iso asinublen ti Diyos, iti pagarian na. Nalapit akas tabakat, nasakit man. Lamnaskan nga klunen tayong ti kinapudnaw, at talaga nga awanan ni Darwin nga apo ko ta. Janice, balasan ko! Janice! Janice! Pag naasim ka di atalo katamtiri daw. Kasarita da kami kumamot. Sapsapulan da kan dagiti uping. Janice! Umunod kayo laang, nanang. Saan anak kalaktiri daw? Bumangon ka di tambalasan ko. Pangaasim ka di tadi ka agpaabak itiliday amarikrik nam. Patib karam ti pakinakam mo anak ko. Panunutom kumamot dagiti duwa nga anak mo. Ala, bumangon ka di tanta subuan ka. Mangang katap no pumisa ka, Janice. Kumusta ni Janice, Manang Leonor? Ay, madandan aganak nga rod. Sa balin ti itsura na. Kasta unay apa na ngay ayok kan kwa na. Ngum talaga adyak maalukoy amangan. Pilitek pa yan asubuan. Ngum talaga di na kaya. Kaya't mo asawan, awan pa'y pulos impaunag na, manipot pimusay day di Darwin? Kasta nga rod ading ko. Padasam man kit di akasarita. Barang sikat idenggan na. Sige, Manang. Mabanta nga rod iti silid nga tapadasak akasarita ni Janice. Janice, balasan ko. Janice, agriin ka. Adda ni Antim Brenda. Kaya't nakakano akasarita. Janice. Ha? Manang Leonor, kitaan. Kasla saan magtangagang angas ni Janice? Diyos ko. Kasla na lamiis pa yan. Mabit lang, tapulswak. Janice, anak. Janice. Awanan, Mana. Talaga saan ang agang angas ni Janice? Anya? Saan? Saan na mabalin na ito Manang Leonor. Tulungan na, Brenda. Italay tayo sa ospital ni Janice. Darasam! Unayan ti kastoy. Unayan, Diyos ko. Apay nga'y anak saro nung malakit din nga inala ti anak kan manugang ko. Apay, Diyos ko. Kasimat nagiti apo ko. Kasano na payitan tawan mo't nagiti naganak da. Ay, una yan, nagpaiso ti biyag. Talaga saan na mapakpakanaan nagiti pasamak. Ay, ungarod lakay. Kasi may kagiti ubeng. Uliladan, iti ama kanina. Ungarod Kapilitan. At nilyunor itan timang padakal kadagitay nga upeng. Ay, katuan sino pa'y kumangay lakay. Talaga ni Leonor ati mangaywan kadakwada. Ay, saan lang kumamot akas ti kasasaan ko. Matulong ako kumamot ti anak namang paadal. Kadagiti anak na iti Darwin nga po ko ta. Ay na, di mon manunutan day talakay. Ay, Ada si ti Diyos.
Ang buok adi na baybayan ti anak ta. Mamati at tulungan na ni Leonor amang iwanwan kadagiti apo ko ta lakay. Manang Leonor! Manang, umayos man! Nay, Manang Leonor! ni Brenda na chay Adak dito'y likod, ading ko. Umay ka dito'y. Ne, nagpipintas matgayam ti masetas dito'y malikodan ti balayo, manang. Ay wala ading ko. Sibsibugak nga rot tapno at alumang tuda. Nagpintas maddan tinamayam anang trim di tayo Eugenia. Nagmayat ti buyan na. Itakla ang amakita dagito'y amasetas Tinapudno na. Mula amin day di Janice dagito'y amasetas ading ko. Talaga gayam anaasamad iti masetas day di Janice. Uwan ading ko. Iso lang arutan ti pakalaglagi pakan ko na. Panagrik nakat at dadalaang iti asidag ko kini Darwin. Tunggal at daak dito'y ngagsipsip ko. At dayta ka manan manang. Agsangit ka man ako nakon. Jagmud nga rod malapdan ti manglagip kadakwa da ading ko. Uray na sakit. Masapon nga ikarikatak nga aglunan ti amin. Ngam uray nukas na. Ang talinaad talata iti puso kan lagip ko. Lima atawan maddan tinapalabas manipod daydi apasamak. Ngem na lang to pailaang itilagip ko ti amin. Ita, siyak ti mang papaadal kadagiti dua nga apukok. Ar-aramidak mat amin akabaelak amang isakad iti panagbiag mi, kastamet den ti panagadalda. Addan iti high school ti inauna, kat addamet den iti maudi atukad ti elementarya ti inaudi. I eat rice from a bowl. This is a blender. I make smoothies with a blender. This is a blender. I make smoothies with a blender. This is a toaster. I toast bread in a toaster. This is a toaster. I toast bread in a toaster. This is a spatula. I use a spatula to flip pancakes in the pan. This is a spatula. I use a spatula to flip pancakes in the pan. I use a bottle opener to open drinks. I use a bottle opener to open drinks. I wear an oven mitt to hold hot things. I wear an oven mitt to hold hot things. I wear an oven mitt to hold hot things. I wear an oven mitt to hold hot things. This is toothpaste. I put toothpaste on my brush. This is toothpaste. I put toothpaste on my brush. This is a razor. I use a razor to shave. This is a razor. I use a razor to shave. I wear slippers in the house. You didn't wow. I wear slippers in the house. You didn't wow. These are warm winter gloves.
These are warm winter gloves. I wrap a scarf around my neck. 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 This is a nightstand. I keep a nightstand right next to my bed. This is a nightstand. I keep a nightstand right next to my bed. This is a thermometer. I use a thermometer to check my body temperature. This is a thermometer. I use a thermometer to check my body temperature. I use a hairdryer to dry my hair. I use a hairdryer to dry my hair. I use a calculator to solve math problems. I use a calculator to solve math problems. I use a marker to write on the board. I use a marker to write on the board. I use a marker to write on the board. I use a marker to write on the board. This is a lunchbox. I use a lunchbox to carry my food. This is a lunchbox. I use a lunchbox to carry my food. This is a nail clipper. 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 This is a drawer. I use a drawer to keep my things organized. This is a drawer. I use a drawer to keep my things organized. This is a stapler. This is a stapler. This is a lamp. I use a lamp to read at night. This is a lamp. I use a lamp to read at night. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. This is a thermometer. I use a thermometer to check my temperature. This is a thermometer. I use a thermometer to check my temperature. This is a mop. This is a mop. This is a mop. This is a mop. This is a nightstand. I put my book on the nightstand before bed. This is a nightstand. I put my book on the nightstand before bed. This is a stethoscope. A doctor uses a stethoscope to listen to your heart. This is a stethoscope. A doctor uses a stethoscope to listen to your heart. This is a magnifying glass. 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 This is a hose. I use a hose to water plants. This is a hose. I use a hose to water plants. This is a car key.
I use a car key to start the car. This is a car key. I use a car key to start the car. This is a mop. I use a mop to clean the floor. This is a mop. I use a mop to clean the floor. These are pliers. I use pliers to grip and bend things. These are pliers. I use pliers to grip and bend things. This is detergent. I use detergent to wash my clothes. This is detergent. I use detergent to wash my clothes. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a colander. I use a colander to drain water from food. This is a colander. I use a colander to drain water from food. This is a curtain. I use a curtain to block or let in light. This is a curtain. I use a curtain to block or let in light. This is a tape measure. I use a tape measure to find the length of something. This is a tape measure. I use a tape measure to find the length of something. This is a trash can. I use a trash can for garbage. Whoa! This is a trash can. I use a trash can for garbage. Whoa! This is a bandage. I use a bandage to cover a cut. This is a bandage. I use a bandage to cover a cut. I use a calendar to check the date. Oh. I use a calendar to check the date. Oh. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. This is a bandage. I use a bandage to cover a cut. This is a bandage. I use a bandage to cover a cut. This is a mop. I use a mop to clean the floor. This is a mop. I use a mop to clean the floor. These are headphones. I use headphones to listen to music. These are headphones. I use headphones to listen to music. I use an envelope to send a letter. I use an envelope to send a letter. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. This is a kite. I fly a kite, high, high in the wind. This is a kite. I fly a kite, high, high in the wind. I wear a seatbelt in the car. I wear a seatbelt in the car.
I use a wheelbarrow to move soil. 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 This is a pair of pruning shears. 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 This is a compass. This is a compass. I pack my clothes in a suitcase. 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 I use an air conditioner to cool the room. I use an air conditioner to cool the room. This is a compass. This is a compass. This is a compass. This is a compass. This is a ticket. This is a ticket. This is a ticket. This is a ticket. I use a compass to find directions. 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 I carry my books in a backpack. I carry my books in a backpack. This is a passport. This is a passport. Senpobort. This is a passport. This is a passport. Senpobort. This is a lunchbox. Pa. This is a lunchbox. This is a lunchbox. Pa. This is a lunchbox. This is a diaper. This is a diaper. This is a diaper. This is a diaper. This is a teddy bear. This is a teddy bear. This is a puzzle. This is a puzzle. This is a puzzle. This is a puzzle. This is a globe. This is a globe. This is a globe. This is a globe. This is a spoon. I use a spoon to eat soup. This is a spoon. I use a spoon to eat soup. This is a knife. I use a knife to cut vegetables. This is a knife. I use a knife to cut vegetables. This is a spoon. I use a spoon to eat soup. This is a spoon. I use a spoon to eat soup. This is a spoon. I use a spoon to eat soup. This is a spoon. I use a spoon to eat soup.
This is a spoon. I use a spoon to eat soup. This is a knife. I use a knife to cut vegetables. This is a spoon. I use a spoon to eat soup. This is a spoon. I use a spoon to eat soup. This is a bowl. I eat rice from a bowl. This is a blender. I make smoothies with a blender. This is a toaster. I toast bread in a toaster. This is a spatula. I use a spatula to flip pancakes in the pan. I use a bottle opener to open drinks. I wear an oven mitt to hold hot things. I wear an oven mitt to hold hot things. This is toothpaste. I put toothpaste on my brush. This is a razor. I use a razor to shave. I wear slippers in the house. You didn't wow. These are warm winter gloves. I wrap a scarf around my neck. I wrap a scarf around my neck. This is a nightstand. I keep a nightstand right next to my bed. This is a thermometer. I use a thermometer to check my body temperature. I use a hair dryer to dry my hair. I use a calculator to solve math problems. I use a marker to write on the board. I use a marker to write on the board. This is a lunchbox. I use a lunchbox to carry my food. This is a nail clipper. This is a nail clipper. This is a drawer. I use a drawer to keep my things organized. This is a stapler. This is a lamp. I use a lamp to read at night. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. This is a thermometer. I use a thermometer to check my temperature. This is a mop. This is a mop. This is a nightstand. I put my book on the nightstand before bed. This is a stethoscope. A doctor uses a stethoscope to listen to your heart. This is a magnifying glass. This is a magnifying glass. This is a hose. I use a hose to water plants. This is a car key. I use a car key to start the car. This is a mop. I use a mop to clean the floor. These are pliers. I use pliers to grip and bend things. This is detergent. I use detergent to wash my clothes. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a colander.
I use a colander to drain water from food. This is a curtain. I use a curtain to